Kiliziya ya Uganda Martrys Parish Rwambara ekitambo kya Misa kyabemberamu Reverend Father Didas Kasapuri ogumwana mukuru wa parish age okwegisa kwe kwatandika arukushobora aharwakana orukwera omusambeeki mpija kuze mu bikorwa kubanza utandika sakramenti ya Eucharistia ekyakabiri utandika sakramenti ya ordini kuja sakramenti basikuruzamu abasikazi yaweho Padre Kristo omuhereza w'ubusaserdoti cyagashatu bisa tumurice cy'ikuru cyakundo ni mu manyakina bakorera isakramenti rya Eucharistia eriyatangira hizobere naryo yayongera okurushobora Eucharistia ugatrefiye umuntu rwanje kugira bwana cyuyakabishobora omu kitambo kya miseji abakristo 12 abatorino banabisibwa ebigyere twaza akashozeraharo omburebezi wankole diocese oburukwebembera Bishop Sheldon Mwesigwa uko abakristayo nabo banabisibwa ebigyere omurimo gwagwebembiremu Reverend Canon Bobs Mwesigye Dean w'oburebezi wankole ubuzimazima omutima gumwe na Bishop witu na Diocese Secretary witu tuyino omutima gumwe gwo kugira ngo ikigambo cyo koza ebigyere Yesu ekyabe nagenderera akana yoreka humility kugira ngo ayine okwecureza kuhango munonga no manye ebigyere neberbate bintu bingi munonga akabe nanabise mikono akabe nanabise amatu konka kanabise ebigyere koreka obucurezi obuyabayine omunsi wabo kandi ubwo bucureza utsime kugira ni itometema yitu abakristayo din harubi yayongera kubahiga na munonga abwecho ekiyakora buzimazi mitu twatakuna bisebyire muntu nabisebyire konka Yesu Kristo we nanabise mitama omunda kugira ngo imitama yabe yire nko kuturebere na yerra hekaru nagiye mu burufa nagiye mu bintu bitakwatikine nito nukwe kugira ngo okunabisebye nakamanyiso kugira ngo Yesu yanabise mitama yanyu Abwa TV West ni Senyomo Gideon aho MBARARA.